ngasi phong tongan tongan masi phong singdigi masum thokiba thokdo wathok singdigi maruiba pausing khonga charga mayam da share tawjage an bada police na drug case ta fakiba mi mapal court na mara leite haina thadokre english singani ga taraga mapan gi august kun ga mari da thawal police station gi team amana tata di amadagi drug fakiba case ga mari leina maduda siena bani haiba mi mapal ngasi special judge ndnps court na mara leitre haina thadokre ngasi chatakhiba hearing adu da case asida senabani haidiba Muhammad Hussein Elias thoiba thawal wangkhem muslim mamang lekai kiau ning Elias Abdul Rahim kauhamu khul mahwa rengun MD Ayub Khan Yaripok wangkhem muslim mamang lekai MD Abdul Razak Yaripok tulihal Zutan Malakar Elias Zutan Malakar Tripura Biman Dance Tripura Abdul Hasim Tripura amasum Sheikh Muhammad Asan Paudal Mayai Laikaibu Court na Mara Leitre haina lautokhi prosecution gi warol sikup na taraba matungna court na hai asigumba aruba case asida investigating team na CRPC gi criminal procedure court amasum NDNPS narcotic drug and psychotropic substances natana piriba guidelines sing in the basit laibak thibane case asiga mari leinana record ta lairiba material sing kupna yenglaba matungda drug sing adubu sis tawkibo officer aduna NDNPS AK section nifugani toy of 1 of the khongaunare masina case asigi investigation na asoiba masum aranba kyama leire asigumba asoiba masum aranba sing asi prosecution gi maikedegisu investigation asoiba amata yaukidi haina court pu thazaba pibasu ngamdre haina special judge NDNPS court na mot piki court na prosecution amasum defense ki counsel sing warol sing taraba matungda makhoi mapal gi mathakta shiramba moral sing adu kokpogo loinana makhoi na pikiba security bond adu kakle amasum karigumba security deposit toramba tarabadi madu handokhina basu khanganki court na makha tana faraba drug sing adu appeal satpigi matam loiraba matungna ain gi matungina OC Thawal PS na dispose tawduna madugi report court pikhalakadabane case asigi mari lainana fagat kiba mobile phone amasum sel na singba yaurabadi madu mari lainaba singda handokhigadabane masigi mathakta haujuk jail la lairiba accused number 2 oiriba kwa niang Elias Abdul Rahimbu khudakta jail lagi thadokna basuk kangan ki haina pausina sum makhatana phongdorakli makhasa tharakpoina atopa maruiba pau khranamo makhasa tharakpoina atopa pau manam nupi ama tha manga supna positive oiri Rajasthan gi Bharatpur district ki manung chanba mafam amadagi nupi ama tha manga gi mamangda COVID-19 positive oiba thengnabadagi layeng sathaduna kunthraga mathoira hana COVID test tawada positive aduma oiduna leiba thengnare agency dagi phangba pau asigi matu ina nupi ase hauji Bharatpur gi khwaidagi saba hospital ama oiriba RBM hospital layeng sathaduna leidi ma kunthraga mathoira hana test tawada adumak positive oiduna leiba asida hospital asigi doctor sing ngakna khre hari nupi asina hana leiramba apanagar ashram gi founder Dr. BM Badurwas nahai Bazera village tagi nupi asi haukiba sahi English singani ga kungi August kunga nipana COVID-19 positive oiba thengnabadagi ashram asida pukhalakibane masida mahak positive oiba thengnabadagi RBM hospital asida layeng sathanaba thakibane nupi asigi wakhal amade haksangi oiriba phibam adugi yenglaga mahak hospital aduda attendant amana matam punamakta sena duna lerakhi masidagi matungda haksangi phibam khara fogalakpadagi ashram asigi quarantine facility da thamlakibane magna makhatana hai magna positive oiba thengna khraba matungda haujuk phawbada covid ki test kunthraga mathoirak satakhre masida ma adumak positive oiduna leiba thengnari sera asida nupi asida hospital ayurvedic homeopathic amadi allopathy gi hidak sing thari haujuk phawbagi oinadi nupi asigi phibam fana leiri masada noaitaba amadi sontaba thoina leite ma haujuk su isolation facility asida quarantine tawdun adamak leiri hairi panba yabade haujuk Bharatpur da leiba hospital sing da covid positive oiba anab ama phawba leitrabane ma usana covid-19 positive oiba miyoi sing asi numit 10 dagina taraga mari ni phawba quarantine tawraba matuna negative oirakpadagi aduma discharge tawrabane
अदुबो नुपी असिना मतम सांगना कोविड पॉजिटिव ओइदुना लैरिबा असिगी येंगलगा मखातना लयेंग चथनबा जयपुरगी एसएमएस हॉस्पिटल थारगनी हैना पावसिनसु मखाताना फोंदोरक्ली अतोप पावमना पेट्रोल ममल पैसा कुनगा मंगा हेंगखरे पेट्रोल अमसुम डीजल की ममल लीटर पैसा कुनगा मंगा हेंगखरे हिरम असिदा ऑल मार्केटिंग कंपनी सिंगनी नोटिफिकेशन थोखरे मसिना मरम ओइरगा पेट्रोल की ममल असि दिल्ली दा लुपा मार्फुगा मंगा पॉइंट निफुगा मंगा अदुगा मुंबईदना लुपा मौद्रागा निथुगा पॉइंट 04 पीरे डीजल की ममल नेशनल कैपिटल दा लुपा हुमद्रागा मंगा पॉइंट हुमफुगा हुमदोय अमसु मुंबईदा मार्फुगा निथुगा पॉइंट निफु यौरे पेट्रोल अमसुं डीजल की ममल असि जनवरी 19 अमसुं 19 की पैसा कुनगा मंगा हेंगखिबने लेबा असिदा थाव की ममल ख्वाइदगी वंखलकपा असिना कंज्यूमर सिंगदा पोलुम अदु खरा हंथाननबा एक्साइज ड्यूटी कक्थबा तारकपगी फिवमदा लेरे ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सिरुल सिगी होरकपदा थाव की ममल हेंगलगलिबा असिगी मरम सऊदी अरेबियाना थाव पुथोकपगी सांग कक्थखिबनी हाइना पिखिबनी सऊदी अरेबियाना फेब्रुवारी अमसुं मार्च नोंगमदा बेरल मिलियन अमगी सांगदा कक्थखिबनी मसिना मरम ओइदुना कोविड की लाइसेट थोलकपदगी हौना थाव की ममल हेंगखिबनी थाव पुथोकपगी सांग हंतखिबा असिना थाव लौसिलिबा लेबाक सिंगदा सममनबा पोखलिबनी मरम अदुना लेबाक खुदिंगना मसा मसागी स्ट्रेटेजी अमम पुथोकनबगी मथौ तरकलबनी हाइना मखातानसु फोंदोखि लोइसलकपोइना तोप मरुइबा पाव मन सना लुपा हुरानबदा चेनबा पुलिस मरी फाबा ngamkhre लंबीदा चथोक चसिन तौबा मियोइसिंग चेक तौबगी नमादा यूनिफॉर्म सेटपा पुलिस मरी ने सना लुपा योनबा मियोइ अमा अमादि महाका लोइनरखिबसिंगदगी नमदुना मखोइना पुरकपा सना लुपा सिंग लहौरबा मतुंग कियन खंगंदुना थदोखि थौदो अदुरा चेनबा पुलिस पर्सनल मरी ngasi फाबा ngamkhre हाइना लखनऊ पुलिस की मकोक थंबा पुलिस ऑफिसर अमना फोंदोरक्ली लखनऊदगी किलोमीटर सनीरोम चलगा लैबा बास्ती डिस्ट्रिक्ट मखोई मरी मथौ तौदुना लेखिबने सब इंस्पेक्टर दमेंद्र यादव अमसुम अतोपा कांस्टेबल अहुमना गोरखपुरदगी लखनऊ तमना लाखिबा बस अमा खामलबा मतुंग बस अदुबु चेक तौबगी मिंगदा सना लुपा योनबा मियोय अमदी मा का लोइनरकिबा मियोय अनि अदुबु बसदगी काउथरबा मतुंग वहंग पोहंग तौगदोरिबनी हाइदुना असुकपा मफम अमदा पुसिलगा नमदुना मखोइना पुरखिबा सना लुपा सिंग अदु मोलौखिबनी हाइरि थौदोदु थोखरबा मतुंग विक्टिम सिंग अदुना खुदकता लखनऊ पुलिस ता कंप्लेन तौरखि लखनऊ पुलिस ना थौदो अदुगी पाव हेक फंगबगा यामना थुना थीबहुमगी थपक चतकी हाइरि गौरखपुर पुलिस की चीफ जोगेंद्र कुमार फोंदोरखिबदा थौदो अदुदा चेनरिबा सब इंस्पेक्टर यानो कांस्टेबल अहुम फाबा ngamle मखोइदगी केस ओइना लुपा लाख 15 अमदी लुपा लाख 13 रोमगी ओइगदबा सना मसुम संदी सिंग अमदी कार अमा फुगतपा ngamkhre मखोइ अहुमक थबक्तगी टर्मिनेट तौरगनी अमदी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मखादा मियोय मरी अदु मरी लेनबा कोर्ट पुथोकलबा मतुंग जेल थाजिनखरगनी थौदो असिदा चेनरिबा मियोय मरी असि हौखिबा थादसु गाड़ी अमदी सना हुरानबगी केस मायोक्नरिबा ngakतनी हाइरेना पावसनसु मखातानसु फोंदोरक्ली थैंक यू।